MCA ba ward chia Mwembe Chogoria na MCA wa Kuoroto Aurane Purity Wanja ni bameneretia siasa baria bakurwa na Governor Onesmus Njuki bakiuga ati mbaru ya kuthiria kibindi kiawe kiabire utongeriene na mubunge wa Ntereji Urani Kareke Mbiuki na gwete mbaru mutaratara jomweru jwa kigina kia Ritoba Universities akiuga jo atethia na baraba kaumanja itigu chumba ni untu bakare agairwa gichunje kia 90 na inyanya kuma kirigana kia bisi untu bura ugete akathingatira kinya kiriwejani bwa basari bari tejaja kiri kuruguria waki bwa bisi na nyombe kurara ndene skuru yare ya Keganguru Mati Mugambi na kurikibia Keruguragia mwaka wa bichi na nyomba cia kurara cia cukuru yari ya Keganguru kiri gicigo mbunge kia Mara mubunge Kareke Mbiuki na gwatite mbaru mutaratara mojero wa thirikari nene wa kunenkanira mbeca kiri Ritoba University ndeni ya nthiguru ino university ante twanenkanira mbeca twiganene nyunga rankito miragiria mbudi kana karame. Okay, ungeni wa ithomiriria Wirundi secondary. Okay, twari university ana bakanenkelwa mbeca jiganene in terms of capitation. Lakini hii serikali tuko nayo saa hii ya Mheshimiwa William Ruto amesema kila mtu ni lazima akanyange ratili, na wako na special program ile iko kukanyanga ratili. Kareke ugite mutaratara uyu mujeru no mwega nontu kanenkanira mbeca kiri muritwa kuringana no kiabura buri kwaho muritwa raumite kiri muci wanke muke wake nenkagirwa mbeca ira nyinge kiri mutaratara uyu ugatuka gwe total orphan kana we very vulnerable na criteria ya making scheme iko sawa sawa ute mantu manden ukanenke wa almost 100% scholarship. Kila kitu sio ndeni, 100% given scholarship by government. Very ninde maybe at another 70%. Hiyo 30% ingine ni ndeni. Utiki tumujia kuruta. Kwa una tukaugaliwe na hata pali tunaelekea kutoka hii class ya 2024. Ana baba ito bakudinde secondary school. Kuma class ya 2024. Utim ukadi ukaichemwanu wakunde secondary school. Tuwakonenke automatic mbasari ya 3,000 every year. Kiatho nigeku MCA bamwe bagicigo mbunge kia Mara barameneria tongoria bagicia cha bara baturite ndoa na Gavana Muthomi Njuki ndi moira lisuora tana Muthomi Njuki ni kenda jogorie gitatia nontu endelea gakonjanjala konjerete Muthomi Njuki njala aendelea ninga konjanjala Muthomi agekera konkonjete ogu ngakonja ogu kwa jako gwa Gavana wetu no agwete kajio mwana wa Gitumbi kwa guno agutugitira na tukwira baba kulwano tukabera biendele ya kulwano nau na tukera Njuki utikadi mweno undo ere utaja guturirwa riro nao ukana gutina ndoa na tontu bwampere wirone kenda support thirikari ndikuraithirie gutina taino tithajia kulaumiana ni thajia kuruta wiro tontu ni bwampere tuendelee kwitho tukisupport our existing government na tutigetikirie kwithwa tukingicwa thini one amwe no gukiatho nigekicia chacha gitikio Gavana ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi mwanka wa 2027 iragwata mwanki aona gwikare atia ngai mbere Gavana ni baba ni gutiro ngindutaga ntuko ino nontu nimbonete wega bwa kwithirwa bwina Gavana akuye nathi ukero wakire koti usoke wage stima mujie usoke wage kithomo sinsiare vula kire kugwe mtu wa Keganguru era nto babanye batie gutukuzukia kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbetagwa Mati Mugambi.